Sanibonani bafowethu nodadewethu, masiphila nje emhlabeni bafowethu, masiphila nje empilweni, sithi mahlangane sixoxa, sijwayele ukukhetha ama-jokes, kwesinye isikhathi siye sifake namanga ukuthi senze nje ukuthi kube nengxoxo ukuze kube mnandi. Akunankinga lokho bafowethu. Masuke sihlangene nje bafowethu, khona ukuqamba amanga usuke uyidlala nje, wenzela ukuthi kuhlekwe, uphushwe ama-jokes. Kodwa khona la bantu bayingozi bafowethu, la bantu baqambela amanga ukhona, baqambela amanga uzwa. Uthola umuntu uzokusukela nje ezothi okuye kubingela vele uyithulele nje ungamphenduli. Lo muntu uyazi ukuthi into ekhulumayo ayikho, lo muntu lo uyazi ukuthi awunayo inkinga ngokungezwa, kodwa uzokufunza le nto le azi kahle ukuthi into engekho, azi kahle uqambela amanga. Sekufanele uqale manje nawe uqambe amanga manje uthi usungamuzwa, azi kahle ukuthi into ekhulumayo ukuthi ayikho. Lowo muntu onjalo bafowethu akusiwo umuntu othi uphile naye. Umuntu onjalo usuke eyingozi ngoba uyibuza ukuthi umuntu onjalo mayekwazi ukuqambela amanga uzwa, mayekwazi ukuqambela amanga ukhona, mangani noma angakhuluma ngawe mawusuke ungekho.